Evo, još jedan prilog sa Zvezdare. Dakle, u pitanju je Jasmin. Inače, danas je 25. maj. U Jugoslaviji se nekada proslavljao kao Dan mladosti. U stvari, to je bio Titov rođendan koji se, eto tako, proslavljao po želji Tita kao Dan mladosti. Inače, oblačno je, hladno je. Ja jesam u kratkim rukavima, ali ne može se dugo ostati u kratkim rukavima na polju. Definitivno nije za kratke rukave. Tako da, možda oni što su stvarno mladi i mogu, ali ja sa preko 5 decenija života, vala, ne mogu da izdržim dugo u kratkim rukavima. A inače, Jasmin je zaista divan i zato sam i uzeo da ga snimim ovako. Pa, toliko iz Zvezdarske šume. Na 25. maj, Dan mladosti, odnosno Titov rođendan koji se nekada u Jugoslaviji proslavljao kao Dan mladosti.